अहानबदा मरुबे पाउ पिजरी ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुंग 94 के जनरल स्ट्राइक कौखिबा अदु मतम खरा यैथोख्रे कॉन्स्टिट्यूशन की वाहनथोक खंगदबा मिहुत थागलुबना मणिपुर इमा मैथक फमले हाइना मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ना फोंदोख्रे शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ना लागलिबा अगस्त 8 दा इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पालन थौरम पांगथोकलागनी मिलान सिंधुना तरागा 8 लाख सुबा मैतै मयक कॉम्पिटिशन डिस्ट्रिक्ट कयादा पांगथोखरे नागा सिंगी अरोइबा वारोइसिन पुरकपा खौरांग नांगाइरी हाइना अनशमना फोंदोरकले अमदी मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन सिंधुना कुनगमाथोई सुबा अथौबा महिरोइ सिंगे नुमित पांगथोकलगनी खुरुमजरी मामी टीवी ने संदोकचबा प्राइम टाइम न्यूज मीडियम ताबिरिम लिबा पुनमकपो निरुपमा मुतुम तरामना उपचरी पाउ सनुंग पिजरी हौखिबा जुलाई के तांग 29 दा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लाइबक थीबा थौदोक अमदा लैखिद्रबी माइबम ओंबी खांगेमम निंगोल समिता देवी की मिसिगा मरी लेना सेमखिबा जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट द किलिंग ऑफ माइबम ओंबी खांगेमम निंगोल समिता देवी टेक्चम थौबालना प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा लौथोकसखिबा अगस्त 3 अहिंग नोंयाइदगे अगस्त 5 अहिंग नोंयाइ फाउबा जनरल स्ट्राइक लौथोकसखिबा अदु यैथोकचरे हाइरे जेएससी के चेयरमैन अमदी कन्वेनर ना थादोरकपा चेरोल अमदा मणिपुर इंटीग्रिटी अमदी यूनिटी डे हाइबा लेबाकी ओइबा थौरम असि लेबना मरम ओइरगा जेएससी अमदी लेकाई क्लब मैरापाइबी सिंगा अमतो ओइना यानारबा मतुंगदा वन असी यैथोकपरा परपनारे मणिपुर गवर्नमेंट ना पोस्टमार्टम अमदी इंक्वायरी रिपोर्ट वीक अमत थाबिखिबा मतम अदुदगे चपचाबा वायल अमा पिबिदब तारगदे जेएससी न लेबाक मियाम अमदी सीएसओ सिंग खुशमनदुना अकन बखोंजंग कया चंगसिनजरगनी हाइना मणिपुर गवर्नमेंट की पुंगनिंग चिंगसिनजरी मणिपुर लेरिबा क्लब मैरा पाइबी अमदी सीएसओ सिंगना मिसी असी के जेएससी ना मखाताना लखलकपा थबक थौरम कयादा मतेंग पांगबियु हाइना जेरोन असिना मखातारकली शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुरना लागलिबा अगस्त 8 दा इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल पालन थौरम पांगथोकलागनी पालन असी लागलिबा अगस्त 8 गे नुंगथिल पुंग अनि ताबदा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकजगनी यूएन पीबा चै असी गे थीम दी इंडिजिनियस पीपल एंड डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग फ्यूचर हाइबा असिने अदुबो एसटीडीसीएम ना द फ्यूचर ऑफ इंडिजिनियस मितै ट्राइब ऑफ मणिपुर हाइबा थीम असिदा पालन तौगनी हाइना एसटीडीसीएम के पब्लिसिटी सेक्रेटरी ना थोकपा चेरोल अमना खंगलगले मिलालना कंगलेपांग मणिपुर असिदा इरोल इएक चौखल हनन बात लेप्तना चथरक खोंथांग अमा ओइना
Taragamapan Suba Maitay Mayek Competition Lishing Ani Kunmanga Ngasi Manipur gi tongan ba district sing Imphal East, Imphal West, Kakching, Bishnupur, Thawal amasung Jiribam district e Center Kuntraga Manga da Mahiroi Lising Tara Manga Henbana Saruk Yaduna Pangthokre Class 1 dagi Class 10 Phawba category Tara Thokna Khaidoktuna Maitay Mayek Changdamna Khiba aduda KM Blooming Higher Secondary School da Taba Center da Saruk Yaraduna Milal gi General Secretary Nongmai Ngambi Amati President KH Ingochana Fondorpada Milal na Chahi Kaya Lishang Sina Chatharakli Ba Maitay Mayek Changdamnaba Ase Mamangda Mahiroi Lising Mangadagina Tara Phawbada Saruk Yakhibani Adubu Kumsi Sehi Asida Irecha Singna Irol Iyek Buhena Nungsiakpa Amati Milal Buhena Pungning Thogat Piduna Mahiroi Lising Tara Manga Henbana Saruk Yabirakpa Ase Gidamal Milal na Laibak Miyambu Ikai Kumna Bagaluina Na Thagat Pafongdok Seri Thajadana Mahiroi Ka Hena Yamlakpa Asida Competition Asi Sinbada Miyamna Apen Tenda Khara Leirabasu Matung Thoktanaba Honajage Competition Asigi result Lakliba Tha Asigi Taranipan Phawbugi Manungda Lauthoklagani Competition Asida first Taraba Mahiroida Lupalishing Manga second Taraba Mahiroida Lupalishing Mari third Taraba Mahiroida Lupalishing Ahungi Mana Pigani Oina category Tara Asigi Mahiroi Tara Tarabo consolation Mana Oina Lishing Amamam Pigani Hairi Milana Chay Asigi April Thada Tripura the Chatuna Mapam Adu the Ladiba Manipuri Singda Maitay Mayek Tambibagi Kongtang Paikat Kray Madudagi Halaklava Matung Kolkata the Laikraba Manipuri Macha Singidamal online ge Kutangda Maitay Mayek Tambibagi Kongtang Su Paikat Kray Loinana Anganma Matamda Milana Assam the Chatuna Mapamadugi Manipuri Singda Maitay Mayek Tambiba Hodo Kiba Kongtang Adubo Mahai Oina Ngasi Assam government Jay Asidagi Maitay Mayek po Assamgi associate language amani haina laukthok pirakpa asimag Milana Irol Iyek Kidamag Khona Jarakpa adugi Mahaini haina Nungaibo Wapang Kayasu Pongdokagli Manipur State Asik Masagi Constitution Laiduna Mamning Makhatam na Haina Humna Palamba Laibak Amok Oiram Labasu Ngasidi Voter Oiriba Praja Singna Constitution Ge Wahan Thokhang Daba Mihut Thagat Lubana Manipur Ima Maithak Phamle Haina Manipur People's Democratic Front MPDF ke Secretary S. Samungona Fongtokre Wapam Asing Asi Major Khulda Laiba Manipur Press Club ta Pangthokhiba Paugi Mifam Amada Fongtokhibani Party Asigi Mihut Kaya Saruk Yaduna Pangthokhiba Mifam Aduda Mahangna Makha Taraduna Hai Voter Oiriba Praja Singna Vote ki Matamda Wakhal Khanthawa Tawdana Khangna Chanabani Paisa Pirabani Amadi Pizza Pithak Tawrabani Haiduna Vote Pirubaki Mhaina Ngasigi Lamdam Asigi Lifeline Oiriba State Highway Sing Satpaya Dabada Natana Square kilometer 2237 Khakpak Chawba Lamdam Asida Chatpangam Liba Haiba Hangam Libra Haiba Wahang Kayasu Mahak Hangki Masida Natana Democracy Chatpa Lebak Amada Praja Singna Teng Thabaki Mahud Kutum Singduna Achumbaki Damak Kathok Minaduna Constitution na Praja Singda Piriba Adhikar Singh Praja Miyamda Ase Manipur Democracy Frana Yamna Thamoi Sekna Nungaitaba Pongdok Seri Ngasi Manipur Tatana Thengnaba Wani Aikoigi Ban Tongningsba Economic Blockade Tongningsba Mayam Sing Ase Ngasi Kanamtana Aikoigi Tawba Yaroi Adu Tawba Yaroi Haibina Singba Amta Leite Hojig Hojig Mai Aikoigi Nese Highway Anira Koi Haigre Adigi Mathakta Hojig Matamda Yam Kanna Haigal Lesi Sangzer O Wakan Taminasi Kapsalame Tamlamle Hatoga Talamle Adagi Sumba Mayam se Masi Satar se Masi State Tuki Nataga Leva Adu Manipuri Student Federation MSF na Sinduna Kungamathoi Shuba Athauba Mairui Singi Numit Pangthoklagani Miyoibagi Hingbagi Hak Amasung Manaba Kunai Ama Oirakna Bagi Wakhalonda Manipur Yauna Awang Nongpok Lamdamda
ADSPA 1958 की मरुंदा लेप्तना चथरकलिबा मियोट मिने असे यानिंगदे तमथिबा एक असे मणिपुरदगी लौथोकदबनी हाइना हौखिबा चही लिसिंग अनि मरीगे ऑगस्ट 15 इंडिया के निंगतंबा नुमिता मसाना मसाबु मई थाजदुना खुंटंग चंगचिनखिबा मतम मदुगी मणिपुर की महाराजा अथौबा मिंथोल पीख्रबा अथौबा पेबम चितरंजन लेखिदबा नुमित चही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपगुम हंदक चही की ओइनसु लाकलिबा तांग तरागा तरुकता कुनगमाथोई सुबा अथौबा माइरुई सिंगे नुमित पांगथोक्लगनी हाइना मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन MSF ना थादरकपा चेरोल अमना खांगलगली चेरोल असिना मखा तारदुन हाई मणिपुर यावना अवांग नोंपोक लमदमदगी तमथिरबा अमसुंग मालेमदा चटनद्रबा अफसपा पुमलौ लौथोकनबा मणिपुर मियांगे अथौबा अमदे MSF के लमजिंग लमताक पिरंबा अथौबा पेबम चितरंजना लौखिबा अचेतपा फिरेप अदुबो इरेचा सिंगना इकाई खुमनबा उत्पका लोयना अखोइगी तुंगी पुंसिगी दमक मसक थोकपा वाहनथोक लेबा अपुनबा खुनाई अमगी सक्तम कायहंदना चही लिसिंग अनि हेना लाकलबा लमदम असे कलहौनबगी दमक चही खुदिंगी अथौबा माइरुई सिंगी नुमित MSF ना पांगथोक्तुना लाकली अथौबा असिना लेखिदबा नुमित ऑगस्ट 13 असिबो नैहत पिरबा खुनाई असिदा मियामगी हिंबगी हक्कीदमक थवाइना पोंथा पीखिबगी निंगसिंग थौरम असिदा लमदम असिगी माहिरोई अमदि मियामना पुन्ना सरुक यामिनसी हाइना चेरोल असिना मखा ताना फोंदोरकली हौखिबा ऑगस्ट की तांग अनि थांगजे नुमित के पाउसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अमसुंग ऑल इंडिया रेडियो न चिंगबदा यावखिबा मणिपुर पुलिस की कांगबु अमना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के वाबगाई माइरेंबम लेकाइदगे युमनाम सुशिंता कुमार सिंह चही कुनगतरु कौबा कैडर अमा मयुमदगी 7.65 mm की पिस्तौल अमसुंग मरुनी पांग कोनन फारे हाइरिबा मियोय असे पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रीपाक अमसुंग मसीगी लानमी संगलोप रेड आर्मी गा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे मणिपुर पुलिस की महौसादगी हैनदुना लाकलबा सेमजिन साजिनबा पुमलान लालबा चिंथीबगी हैनबी सिंह अदु नौहौनना अमुक मथि फोंगलपनी हाइना आइना थिंख्रबा प्रीपाक की पब्लिसिटी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा मंगाल खुमना थादरकपा चेरोल अमना खंगलगले नागा सिंगी अरोइबा वरुई सिन पुरकपा खौरांग नंगाइरी हाइना ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर अनसमना फोंदरकली लोक असिना थादरकपा चेरोल अमना हाई कुमजाली सिंह अनिगा 15 के ऑगस्ट 3 दा इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NSCN IM ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ममांगदा खुदियक पीकी फ्री फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अदु तरामना ओकले एग्रीमेंट अदुना मरम ओइरगा नागा सिंगी अरिबा वरुशिन अमा पूरक लगनी हाइना थाजब पोखे अदुबु नाकल अनिना मतम सांगना वरी सानदुना लाकलबसु वरोइसिन पुरकपा ngमखिद्रे इंडिया गवर्नमेंट के लुचिंगबा सिंगी पुक्चेल सेंगदबा मानबा थवोंग अमना मरम ओइरगा हौजिक फावबा वरोइसिन पुरकपा ngमदबनी हाइरे अथुबा मतमदा नाकल अनिना वरी सानदुना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मखादा अरोइबा वरोइसिन अमा पुरकनबा होनफम थोई नागागी तोखाइबा फिराल कॉन्स्टिट्यूशन अमसुंग नागा सिंह अमता ओइना पुनशिन हाइबा वाफम असे नाथाइबा याररोइदबनी हाइनसु चेरोल असिना मखा तारकले कुकी खुलाई पाइबा सिंगना जुरिबाम डिस्ट्रिक्ट चथखिबा अंगांग अहुम यावना मियोय तरुक हातखिबगी थौदोकता चेनबनी हाइबा मियोय अनि NIA ना फागटपा ngमखिबाबो विक्टिम फैमिली बोरोबेख्रा खुंजा सिंह अमदे JSC ना NIA बु थागटपा फोंदरकपगा लुनना थौदोक अदुदा चेनबा वालहौरिबा मियोय सिंगसु अथुबा मतमदा फागटपियु हाइना ngase जुरिबामदा पाउमी सिंगा उनबा अमदा विक्टिम फैमिली बोरोबेख्रा खुंजा सिंह अमदे JSC अगेंस्ट ब्रूटल किलिंग ऑफ 8 इनोसेंट विलेज के कन्वेनर Y संजोय सिंगना फोंदोखिबदा कुमजाली सिंह अनिगा कुनगा मरी के नवंबर थागी तांग 13 जुरिबामगी बोरोबेख्रा सब डिवीजन दा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना सिक्योरिटी सिंगी ममांगदा युमकई दुकान सिंह मई थारबा मतुंग अहन अनिबु नोंमैना कापतुना हातलगा मतुंगदा मैनुंगदा लंगसिनखिबा अमदे अंगांग अहुम अमसुंग नुपी अहुम यावना पुन्ना मियोय तरुक फारगा पुख्रगा मियाथिना हालबा मतुंग बराक तुरेलदा थादरखिबने थौदोक अदुदा चेनबने हाइबा असम के कसार डिस्ट्रिक्ट के दिलखोस घाट के
Moinathol village dagi Thanglilan Mar Elias Boya farba matung Aijol dagi La Rosang Mar Elias Rosang Koba Myoy amasu Mamang Tha July Kuntra Mathoida NIA na Phakibani adubu numit aduda thokiba thodok adudi khulai paiba kuki mar miyoi kuntra henbana security singi mamangda chatakiba thodok ni maram aduna thodok aduda chenaba walhoriba miyoi sing atuba matamda phabiduna madik jaba chaina pibiyu haike ngasi gi paugi mifam aduda jiribam higher secondary school da leiba IDP singsu sarukya ki tang drama 2024 da Borberga subdivision manung channa leiriba lamrong kaithel maktada thokiba thodok aduda laigidaba ahal ani tamchina hapiramba loinana angang ahum amadi nupi ahum pharaga puraga akogi bak 12 da tamchina otna bira hatuoga langthabirakhiba adubu akogi hojik thengnabu thengna NIA na hoji mioi ani phaduna hoji chenaba mioi ani phariba se asigi makhataba moi gi mioi लाखिबन मित्र लाखिबजे मियोय कुंथ्रायना लाखिबनी अदो मियोय अनिका कंग फाबसे मखाताबजु फाबिर Diesel auto thauduna nongmagi hingnaba imung manung puriba auto driver bu tamthina purakhiba thaudokpo yaning de haiduna ngasi mayang langjing semgat sagat nupi lup amade uripo kangchup road auto mega diesel association ge members singa punna mayang langjing tamang community hall da sintha leptuna wakat mifam chathakre ngasi gi wakat mifam aduda saruk yakhibi mayang langjing semgat sagat nupi lup ke member khoirom sanatombi na phongdok khibada Haukiba Tha July gi tang kun mangada uripo kangchup road auto mega diesel association gi president kangjrak pam bogesor chahini fuga magana imphal dagi mayang langjing auto parking tamna halakpada parking adugi manakta laikai adu makta dagi thaudam rome sahi kunga manga apokwa thaudam romena thaurakpa two wheeler ga thengjinabadagi gari animak khara soknakhe thaudok aduda thaudam romesna kangjrakpam bogesor bu khut thaduna phubadagi haujek janims hospital da laikanari thaudok asi loishinaba maira baibi singna hairubada thaudam romes ki imungna tawning ba tawra court ta thengnaragani hairakpa asi laibak thibani thaudok aduda gari animak khara khotpa natana ka hena asok apan amata yaude kari sunataba thaudok asida thaudam romes na khut hekta thaduna miyoi amabu hospital da laikanahan bhaibasi yaningde athobada mari leinabu singna thaudok asige asengba wayal puthoraknaba saruk yabiyu haike ado di hairiba saigi ekoi ukramada gi president oibiriba Sri Kangchakwan Bogesor Singo se mana bazar dagi ngasai passenger gari angang chhatra mayam yaurei ma laga khoi thaudarakpani adudai duda aikoi gi lambi supik pani na crossing tauna basida khara khajik thengna bani tasengna octo siju tu banate mi gaidu su aso opalam tayaw banate gari khajik te loin khotnai adubu gari khotpa haibaje gari haibajidi ahan belesu yai semasu yai chamrak lebe yai adubu mi haibajidi punchi jidi amukang soigibada magi punchi gi life tuma loiradoine aduna mada ngasagi thengjannabadуда karigumba hauji maning laikai dagi ekhoigi thaudang gi romen gi macha romesh akoi di angang se angang oribani na moi akoina Manipur Olympic Association ge guidance amade advice makada Thawal District Olympic Association na sinduna first ever District Olympic Games lishing ani kun manga lishing ani kun gataru Thawal District ta pangthoklagani haina DOA Thawal gi maikai de ke phongdorakle ngasi Thawal khetri lekai da leiba DOA Thawal gi office ta paugi mifam ama pangthoktuna DOA Thawal gi secretary M Modusudon na hai district asida leiriba tongan ba district level sports association ga senduna Thawal ga join oiba mifam ama pangthoknaba matung ngasi mega event asi lagliba chahi asige September kunga mari dage kunganipan fawba numit mangani chuna district asige tongan ba ground venue singda pangthokna ba phirep laure tongan ba discipline tara tarukta Olympic Games ase Manipur da ahan ba oina pangthokadabani Games ase mapung phana amade effective oina pangthoknaba kidama Games asige organizing chairman oina district asige deputy commissioner oibiri Hana Kamai amade senior SP Thawal Sivananda survey yauna
Strong Organizing Committee ama athubada semlagani mega event asi tongan ba educational institution, government departments, organization, NGOs, business fraternities amadi sport sympathizer loilana yasna chingba kayagi support makhada pangthokna pandam thamle chawrakna participant lishing amaga chanipan lomna games asida saruk yaduna competition sing pangthokani atuba matamda magi event singi mai pangna pangthokna naba CTG ngapigani GTCC के मखादा डिसिप्लिन सिंगे कमिटी दा मथौ ताबा सिंग पाकथोकना ना बालेमना खरे असिगुमलबा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स थौबाल डिस्ट्रिक्ट असे मियामना कोऑपरेशन अमदी मतेंग पांगबिदुना लमदम असेदा स्पोर्ट के मूवमेंट यांगसिनना बा अमदी सानारोय कया सेमगना बा होनमिनसी हाइदुना DOA गी माइकैदे के हाइजरी हाइना फंदरकले मालेम की अयिंग असा होंगलकली बासिदगी खरदा ओइरबसु कंजनन बहाइदुना उरिपोक अपुनबा लुपना ममांग चहिदगी उरिपोक फ्लाईओवर मखोंगदगी इरोइसेम फावबा थागदबा ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम ममांग चहिदगी जथादुना लाकपा ओइना फ्लाईओवर ब्रिज मखोंगदगी उरिपोक कैंटीन मचिन फावबा उचार कया थाख्रे लोइना मखा चथरकपा ओइना ngasisu उरिपोक पासपति मचिनदगी नावरिमथोंग बाजार लाइस्ट्रम लैरक फावबा बोकुल पाम्बी यांखै थाख्रे उरिपोक अपुनबा लुपना उ चारा थाबगी पाइखलकपा थबक थौरम सिंगदा मियामनसु उ पाम्बी सिंग असे हिंगहनबिना होटनाबदा पुन्ना होटनामिनसी हाइना उरिपोक अपुनबा लुप के वाइस प्रेसिडेंट खोइराकपम तरुण कुमारना फोंदरकले हौजे मालेम की ओइना अयिंग असागी खल काइथरइबा नोंगनोंगी साबी सांग हेंगलइबा नोंसिंगी फिबम सांग नायरक्तिबा ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट सिदगी खरदा वर्षु कंजनबा अमदी इरिपा इरमदम सी संगलसे हाबी पांडमदा उरिपो अपुन बलुपना की फायरवर उरिपो के फायरवर मखोंगदगिना इरोसियम जू फावबसे सोरोकी नाकन अनिमक्ता येलो येट होय अनिमक्ता उथाबगी पांडम से ममंग सेदी हौदोक सकीबनी अहानबा फेजदा उरिपो तावंग लकै मसिनदगिना उरिपो कांटिन कॉर्नर फाव पांगथोक सकले अरो ngasi ani सुबा फेज होइना कोई अगस्त की तांग मैतै नगा अमदि पांगल खकना मणिपुर कनबा ngamloi अखोई पुना लेमिनरबा मतमदा मणिपुर गे अपुनबगी सक्तम ngakतुना थंबा ngamगनी हाइबसे कंगला फमथौ हुमफुगा मरीगे सेक्रेटरी जनरल वायनबम बिरेन कुमार मोइरांग साना फोंदोखरे वाफम मसिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी महांगना मखा ताना हाइखिबदा कुमजा लिसिंग अमगा चमापन निफु तरेतगी हौदुना मतम कुइनगी ममांगदगी पांगथोक्तुना लागलबा तौदबा याद्रबा थौरम अमा ओइना इनिंगथौ महाराजा बुद्ध चंद्रना इरमदम असेदा नाथ लाइनिंग लाइशोल अमांग असेंग खाइरंबा अमदि अवांगबा जाति अनेंबा जाति खेनबा थमलंबा पुनमक थवानगी कुनगा मापन लिशिंग अमगा चमापन निफु तरेत हाइरिबा नुमित असेदगी लेतरे हाइना कंगलादा मालेम पाफल चिंखटपिदुना इफुरु खुदिंगमक का लोइनना लाउथोखि असिगुमलबा नुमित असिबो ऑल इंडिया पाखंगबा डेवलपमेंट सोसाइटी अमदे कंगला फमथौ हुमफु मरीना पांगथोक्तुना लागले मरम अदुना कुमसी सही की ओइनासु अगस्त की कुनगनी थोइदा लेबाक निंगथौना थौरमपु ओइदुना पांगथोकलगनी थौरम असिदा लमदम असिगी मियामना पुन्ना सरुक यामिनसी हाइना अपील तौरगले इनिंगथौ महाराज बुद्धचंद्रना 1947 दा अखोइगी इरमदम असिदा इनात लाइनिंग जना लमदा अमगा खेनबा कया 47 की ममांगदा लेरंबा दु हाइरिबा नुमित 47 थवानगा कुमापनी पानबा नुमित असिदगिदी मणिपुर असिदा मैतै लेबाक असिदा जाति खुदिमक फुर खुदिमक अमगा नुसिनदबा अमगा खेनबा धर्मगी खेनबा लाइनिंगी खेनबा मयेक मसोल पुथोकनिंगो मतमदा कुया पुथोकपा याबा पुनमक अदु पुथोकपा याहनखिबा नुमित अदुबुनी एकोइना थवानगा कुमापनी पानबा 1947 लेना कंगला फुंखौ हुमरी अमदी ऑल इंडिया कंगला पाखंबा डेवलपमेंट टेम्पल डेवलपमेंट सोसाइटी अनीना रिसांगसिना पांगथोक्तुना लाई हौजी मणिपुर की जाति अमगा एकोइगी फुर मनुंगदा नत्तबा अतोपा फुरुप सिंगा एकोइ असुकी मतिक खुदोंग थिनिंगाई ओइरिबा मतम असिदा एकोइना कंगला फुंखौ
Regional Institute of Medical Science RIMS na sinduna ngasi 15 suba Indian Organ Donation Day 2025 ge thauram General ODP RIMS da pangtokre chayasi ge theme di Be a Lifesaver Pledge to Donate Organ haiba asini thauram asi National Campaign Angdan Jivan Sanjivani Abhiyan ki saruk ama oina pangtokpani hairi thauram aduda RIMS ki Director Professor G Sunil Kumar Sharma Medical Superintendent Professor N Sanjeev Singh College of Nursing ki Principal amadi Department asige Head Singh su saruk yaki hairi. Sort of a country where the organ donation number is very low. So number is counted as per a million population. Means laktara namni kya organ donation tawwa. Sini koi calculation se koi isi is less than 1%. So our calculation means our number is very poor compared to the highest, that is 48 per million, that is Spain, as per the number I have read. So we are very far. As a big country, we are one of the biggest organ donor by number, but percentage wise we are one of the lowest. And if you look at the number again, the potential thing we were discussing and we should discuss is a potential disease organ donation. Wisdom Nurturing and Upliftment Mission gi makada second Felicitation and Academic Inspirational Program amang nasi Kumbi Assembly Constituency ki manung chana leiba MGNREGA Office Borayang Bida Pangtokre Borayang B Youth Progressive Alliance BYPA na shinduna anirak shuba oina BYPA gi akoi badat leiriba mahi tam khalak liba mairu singbo pungning thawatuna pangthokiba thoram aduda Maha Regiment Nongda Khongi Company Commander Major Aditya Jena Athoiba Mithunglen BYPA gi President MD Rafizuddin na Thaurammapu amadi Borayangbi Gram Panchayat ki Administrative Committee ki Chairman Thiam Romesh Muhtamin Madrasa Jewel Ulom Borayangbi Alhas Maulana Habibullah amasung Muhtamin Madrasa Kuliyatul Banta Borayangbi Maulana Yusuf Ali Loinana Resource Person Sing Oina Hengleb Block ki Deputy Inspector of School MD Abdul Rahman amasung Councillor EKWIK Solution New Delhi Mohammad Saddam Hussein Mairoi Singda Mai Masing Karam Tamgani Education Haibasi Karino Haibana Jingba Inspirational Oiba Wapam Kaya Thamki Chahi Sigi Oina Boshem Kosem CBS Eki Class 10 Amadi Class 12 Ta Mark Wangna Fanglaknaba Mairoi Singh JAC Oina Net Examination da Mai Paglakraba Borayang Bidege Cheshabam Waris Ahman Yauna Islam Dharma gi Oiba Alimada Fazila Degree Loduna Mai Paglakraba Mioi Singda Pungning Thawatuna Certificate Momento na Jingba Achamba Khudol Pot Sing Biduna Pungning Thawatki Makata nasu BYPA na hiram khuding magda chawkhatpa puraknaba hotnabaga loinana mai masing dasu hena pungning changsinduna afaba mahiroi kaya puthoknaba hotnagani haina pungdokhe recognize to biba moina karmina hat wakto ki amri toan da net ki pau ki bagang sulai mangang sai lako talib pena masama to deli dele kutiki president gam bra abar koryam degi asu mai to doctor Mama also you to be already one student also already cracked the MCA exam for medicine and now still 5 students are doing PG in medicine from Moriambe. Asumene to una to ko iram kya to se recognize to be the daiba asima khatan akoi myam yu chinga se puchina raga makoi singa se recognize to ba loina tumda horo kadruga satra singa sida Mayang Imphal Kaithel Manakta Agriculture Department ki Makada Sajilamba Mayang Imphal Agro Market Complex ke Nongpok Thangba Dukan Taruk Amade Nongchup Thangbada Dukan Mapan Punna Dukan Sing Asibu Lokthok Piyo Haina the Mayang Imphal Bazaar Women's Vendor Welfare Association ke Secretary Thongnauzam Usarani na Phongdokre Wapam Asing Asi the Mayang Imphal Vendor Welfare Association Amade KUCMA ga kusamnana sinduna Mayang Imphal Ima Kaithelda Potpham Phambi Ima Ibel Singh Yauna Phamkhiba Apunba Mifam aduga mari lenana mahangna phongdokhibani The Mayang Imphal Vendor Welfare Association ki Secretary Thongnauzam Usarani na makha taradun hai
ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯂꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯉꯥꯌꯣꯟꯕꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ KUCMAꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯟꯗꯔ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯀꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ 15 ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯉꯥꯌꯣꯟꯕꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯟꯖꯜꯂꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯔꯥꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯌꯣꯟꯐꯝ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩ, ꯕꯣꯔꯥ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩ, ꯐꯤ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩ, ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯤ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟꯅ ꯀꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤ ꯎꯖꯗꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦ ꯄꯤꯁꯟꯖꯔꯦꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯗꯁꯨ ꯄꯤꯁꯟꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯏ, ꯊꯥ 3 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏ꯫ All Gas Care AGC Manipur State na LPG gas consumersingna chakthong gas asi matau karamna sizinnagadage amadi khudong thibadage matau karamna chection thauramsing lokhatkadage haibagi matangda Imphal West District ki manung chana laiba mayang Imphal Kokchaida mass com training program ama pangthokre. Training program aduda AGC Manipur State amadi Khuman United Clubs and MITvPRIMETIMEenglishnews Association KUCMA mayang Imphal da khuchamnaraga mayang Imphal Kokchaida laiba imas Sanda Lairembi Laibungda pangthokhiba training program kam awareness program ki thauram aduda AGC Manipur State ki manager HH Joy Prakash Maitaina gas sizinaba amadi section thaurangi matangda practical ka loina miyamda sugaina taki. Thauram aduda Joy Prakash na hai aikoina chak thongna ba gas LPG asi sizinaba matamda aikoina gas stove aduda problem leiba khudingmak loina taglakani adubu aikoina khamjiludaba amadi khangdabadage gas pokhaiba ki thodok asi toina thoklibani maram asina aikoina gas thaba matamda gas stove asoibagi aikoina yadabasing adu khangdokpa ngamgani amasung aikoina kari tauba yabagi haibadu miyamda khanghanaba matau tangai phade haina awareness program asi pangthokjabani haina mayang Imphal Kokchaida All Gas Care Manipur State na asiguma training awareness program asi Manipur ki mipung khudingmakta pak sanab khanghanduna miyamga wakhang taminabagi thauram asi pangthokpa mathau tai haina mahangna phongdokki. Ngasigi awareness program aduga mari leinana miyamgi Fagiroi oibiriba Happy Rajan haina khangnariba AGC Manipur State ki Field Assistant oiriba Rajana Tharomgi mangoinana nokningba wari kaya suliduna miyamgi pukning jingsinki. Ngasigi tharom aduda AGC Manipur State ki caretaker Yumnam Anis amadi official kaya su saruk yaduna miyamga gas ki kanaba kaya su piki. Thambiramde haibasi aina mayamda thamjani aduna gas habisidi paide yadaduna pairaba kholai ama oibanina ngasigi Manipur gi mafam khudingmak singda leibiriba akhoi laikai khungi kalab ki mera paibi sing maibel isel sinau singnasu hariba sigi program ase mafam khudingmak singda masi akhoi mathang leptana pibusu sasari mathang akhoi yoroktoba laikai singadu busu yorokani loinana taseng laibu matamda aikoina adomdagi makai lupa sikiana logodabsu nate taseng laibu matamda gas habisidi amorom dahargadi bomni masidagi tholok payaba khudong thiba singase aikoina mangjongna khangau darkar oi
हाइबसी आइना मयाम दैना थमजनिंगमनी अदुना मसिदैदा सोशल मीडिया से यामना दरकार लै तंगाई फदना सोशल मीडिया की मतेंग लौजरगा असिगुलबा प्रोग्राम असिदा अखोइना सोशल मीडिया की लापिरिबा इसिनाउ फाइ पुंगनमक्सिंगबसु आइना तरामनुंगसै इकोंना खुरमजै तसेंना मखोय यावबगिसु नखोय मयाम यावबगिसु ngasi asimlaba all थोंगा मोंदुम रिजर्व फॉरेस्ट के मनुंग चना लेबा लौरोंग कोंजिल के चिंगयांग उयुंग परेंग हौबिदा ममांग थागी तांग कुनगा तरेता मियोय खरना उपांबी सिंग यानथलमबदगे फॉरेस्ट स्टाफ सिंगना फादुना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के मखादा एक्शन लौखत खरबा मतुंगदा ngasi फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना खुंजा सिंगा लोइना उजारा सिंह ठाकरे थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन के DFO डॉक्टर लैसांगथेम जेसीनी की मीडियम मखादा कक्चिंग फॉरेस्ट रेंज के रेंज ऑफिसर हुइद्रोम सुंदर ना लुचिंगबा फॉरेस्ट स्टाफ सिंह अमदे वांगू बीट फॉरेस्ट के बीट ऑफिसर लोंगजम रामानंद यावना चथखिबा उजारा थाबा अदुदा ग्रीन ग्राउंड एकेडमी के माहिरोय सिंह ओजा सिंह मेरापाइबी अमदे वांगू लाइफम खुनौगी अकोइबगी खुंजा सिंहसु सरुक याखे मसिगी उजारा थाबा अदुगा मरी लेना कक्चिंग फॉरेस्ट रेंज के रेंज ऑफिसर हुइद्रोम सुंदरना हाइखिबदा उपांबी कया यानथतुना चिंग असिगी सक्तम काइथरकपा असिबो कन्ननबगी पांदमदा ngasiगी उजारा थाबगी थबक असि पांथोकपनी अखोइना उ थासे उ हिंहनसे काइथरकलिबा अखोइगी महौसागी खल असे अखोइ पुंगनमकना ज्ञान तामिनरगा ngakminasi haina mahangna phungdoke national amadi international हौजिक अमुक नेशनल अमदी इंटरनेशनल की पाउ पिजरी ngasi ayuk pung 9:40 taba matamda union minister Nitin Gadkari Nagpur da leiba mayumda bom gi threat tawkhre haire thodok ase Nagpur gi Warda road da leiba minister ase gi mayumda mobile phone gi kuthang dage bom leire minister gi yum ase minute 10 ki manungda pokhaira gani haina ki halakhe bani haire thodok ase gi matang da police na paw ase hek phangbaga section thorang ching lokhatpaga loina phone tawduna ki halakhe ba miyoi adusu fare haire faraba miyoi adu gi maming Umesh Vishnu road kawi haire महक तुलसी बाग रोड महल द लैबा मियोय अमने लोयना महक लोकल लिकर योनबा दुकान फंबा यावबा मियोय अमनि सु पुलिस ना फोंदरखे फारबा मियोय दुगी मथकता मखाताना इन्वेस्टिगेशन चथनबा हौरे हाइरे ngasi Uttar Pradesh ke Gonda Prithivinath Temple the lai khurumba chappada makhoina tonglaga lakpa bolero jeep adu canal amada tasin badige miyoi taraga mathoi sire miyoi marina sokre haire thodok asi bolero jeep amana passenger 35 puduna lai khurumba lakpagi thodokta gari adu control tawba ngamhodabadage canal da tasin khibani haire loinana thodok asi da choklaba sing manak nakpa hospital da pukhatuna laikana khre haire asopa singi manungda ka hena sokpasu yauri haina police na phongdorakle thodok asi thokraba matung Uttar Pradesh ke chief minister Yogi Adityanath na thodok asi ge matangda nungaitaba phongdorakpaga loinana thodok asi da laikhidraba singi imung manungda lupa lakh manga piragani haina su laukthokre मिजोराम पुलिस ना मियोय अमा लुपा करोड़ चहुंग यांखै रोंग गे ड्रग का कोना फारे हाइरे मिजोराम पुलिस ना ड्रग की मायोक्ता चथरकपा यामना सिंथानिंगाय ओइबा क्रैकडाउन अमदा आइजोल दगी मियोय अमा लुपा करोड़ चहुंग यांखै रोंग गे ड्रग का कोना फारे हाइरे पुलिस की ऑफिशियल सिंगना फोंदरकपगी मतुंग इना अकंगनबा पाव अमा फंगबदगे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच अमदे स्पेशल नार्कोटिक पुलिस स्टेशन की टीम अमना हौखिबा तांग अमदा आइजोलदा ऑपरेशन अमा चथके पुलिस की टीम अदुना ट्रक अमा खामलगा चेक तौबदा लुपा करोड़ चहुम लोंगे वैल्यू ओइबा क्रिस्टल मैट केजी 10 ग्राम चहुम फाबंगमखे ट्रक अदुगी अतोपा कंपार्टमेंट अमदा मखाताना थी बखुमगी थबक चथबदा लोतुना लेरंबा लुपा करोड़ यांखै रोंगी हीरोइन केजी अमा ग्राम चात्रुक फागत पंगमख्रे हाइरे हारिबा ड्रग सिंग असिबु पुरकलिबा की ट्रक ड्राइवर
आइजोलदा महाकसु फारे हाइरी महाकी मथक्ता पुलिसना नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की मखादा केस अमा बुक तौरे हाइना पुलिस ऑफिसर सिंगना फोंदोखी जम्मू एंड काश्मीर की श्रीनगर एयरपोर्ट एक्स्ट्रा लगेज पुबगी मतंगदा आर्मी ऑफिसर अमना स्पाइस जेट थबक तौबा मियोय मरी फुख्रे हाइरी थौदोक असिदा सोकलबसिंग अदु आर्मी ऑफिसर असिना का हेना फुखी हाइरी खरना मखोंग मखुद तेकपद नतना वानथब फावबा यावखी हाइरी थौदोक असिगी मतंगदा स्पाइस जेट एयरलाइंस की माइकैदगी पुलिस दा रिपोर्ट अमा तौख्रे लोइना पुलिस नसु केस अमा लौखटख्रे हाइरी ngase South Kashmir Begangi Akal Forest area da Jammu and Kashmir Police Army amadi CRPF ki apunba combined team amana Operation Akal haina mingthon duna Akal Forest area da cordon search operation chathabada khud thoknabagi thodokta terrorist ahum sire loinana army gi jawan ama susok le hairi thodok ase ngarang namidang dagi security gi apunba team siga terrorist sing asiga khud thokna duna lakpani hainasu India Today da official sing apongdokhe Akal Forest area asida terrorist sing leire haibagi akangnama paw ama phangbadagi apunba security combined force asina operation Akal haina mingthon duna haiba mafam asida cordon search operation chathaba haurakpada khud thoknabagi thodok ase thoktuna terrorist ahum asi hatkibani hainasu phongdokhe operation Akal chatharakpa ngasiga thana numit humni sukre operation asina hauzik phawbada terrorist taruk hatkre hainasu official singna India Today da phongdokhe Prime Minister Narendra Modi na Kisan Saman Nidhi gi 20 suba installment thadoktuna leibak asigi lomi crore mapan lakh khumputara henbage masa masa gi bank account singda rupa lishing kunga jamanga gi senpham hapchin khre haire pawgi likhun amagi matung ina lengak asina lomi singi dama yai fana bapaikat pakhongthang amane hauki bachehi tara asida lengak asina lomi singna thengnari bu khodong chadaba khudingmak kokhanana bakhonari haina Prime Minister Narendra Modi na phongdokhe haire Uttar Pradesh ki Banarasi da pangthokpa miyam gi mifam amada mafam aduda mahakna achetpaga mari thamkhibaga loinana Operation Sindur mai paklaba matung mafam aduda mahakna ahanba oina lakpani Baba Vishwanath ki thaujal ga loinana Pahalgram attack da chenaba miyoi sing laibak asina dandi pikre laibak asigi miyoi crore chamaga nifu henbage apunba thauna Operation Sindur mai pakpa ngamkhibane Operation Sindur mai pakpaga loinana mipal tangdaba India gi thauna malem pumbada khanghan bangamle haina su Prime Minister na makata na phongdokhe Pune da Kanglop Masial gi hingsa thokre police na miyoi chamanga gi mathakta case laukhatkre hairi Maharashtra gi Pune da social media post amada thagalakhiba wakai amagi matangda Yavad village da Kanglop Masial gi marakta khudthoknakre hingsa aduga mari leinana miyoi chamanga gi mathakta police na FIR manga laukhatkre Thaudok asiga mari leinana police na hauzik fawbuda miyoi tara ka taret lom phagale haire police da gi phangba paw amagi matung ina social media gi post amada sawalaba miyoi singna miyam gi property thugaibagi thabak chatharakpadage ngarang nungthilda village aduda Kanglop Masial gi marakta umkhana rakhi adugi matungda hingsa thoraki haire Yabad police na hingsa aduga mari leirana hauzik phawbuda case manga register tawkhre loirana migi yummai thaba amade lanthum thugaibada yawba miyoi chamanga gi mathakta case laukhatle haire thaudok aduga mari leirana police na miyoi taraga taret phagatuna custody da thamkhre village aduda police amadi CRPF na chingba atai central force sing thadoktuna ngak senduna laikhre loirana mafam aduda BNSS section 163 amadi BNS section 144 gi makhada athingba thamkhre haire December da Bangladesh ki election pangthoklabadi Khaleda Jiana contest tawgani haina BNP na phongdokre
Bangladesh ki hanagi Prime Minister Khaleda Jiana lebak adugi National Election December thada pangthoklabadi election contest tawgani haina mahaki party Bangladesh Nationalist Party BNP na phongdokre Bangladesh ki interim government ki chief advisor oiriba Mohammad Yunus Khana lagliba August ki tang manga da television da miyamda election gi marik chumba wafam kaya phongdokpa yai hairi pawasina hai Awami League ki Luchingbi Sheikh Hasina ki government adu mamang chehi ki Augusta miyang gi achoba ihau amana tanthok khraba matungdagi election pangthok pangamdana leirakhibani Sheikh Hasina party Awami League po election contest tawbagi athingba thamkhiba maramna election aduda Khaleda Jia gi party BNP na mai pakpa yabagi achoba khudong chaba ama pire haina pawgi likhun asina hairi Madu oirabadi Khaleda Jiana Bangladesh ke Prime Minister amuk hanna oirakpa yabagi phibam lei haina mahakna fanida election contest tawgani mak haujik hakchang fana leiri haina BNP ge Vice President Abdul Awal Mintuna phongdorakli Hostel sing thadok trabadi Gaza da akanba lan chatharagani haina Israel gi army chief na warning tawkhre Palestine da fazin dun thamliba Israel macha sing adu thadok na ba wari sanaba yanaba purak trabadi Gaza da chathariba lan ase pothaba leitana chathakigani haina ngarang Israel gi army chief na phongdokre aikoi gi hostel sing thadok na ba gi yanaba ama purak pa ngambra haiba adu numit kharani gi manungda khangba ngamlagani haina Israel gi army chief Lieutenant General Jamir na phongdokhi karigumba yanaba purak pa ngamdrabadi pothaba leitana Israel na Gaza da landa khigani haina mahangna official sing da haiki Israel gi military na thadrokpa social media post amada Jamir na mahaki lanmi sing command center amada unaba utki kumjali sing ani ga kunga humdoi gi October da Hamas na faduna pukhiba miyoi chani ga yankhai ma thoi gi manungda haujik nifu mapan leiri aduga kunga tare na sikre hairi US Egypt amasung Qatar na ceasefire tongna ba amasung Hamas na fazin dula thamliba hostage sing thadok na ba chadarakiba negotiation sing adu mamang thada kaikre masidagi Israel gi army chief na Hamas gi mathakta hena akanba attack chathagani haina laukthokibani haire Aroibada maroiba pau amona pizari ngasidagi Thobal district ta pung nifu nipan ge general strike kokibadu matam khara yaithokre Constitution ge wan thok khangdaba mihut thagalubana Manipur ima maithakta phamle haina Manipur People's Democratic Front na phongdokre Scheduled Tribe Demand Committee na lagliba August ki mapanda International Day of the World Indigenous People palan pangthoklagani Milal na sinduna taraga mapan lakshuba Maitai Mayor Competition District kayada pangthokre Naga Singhi Arwai Bawari Sin Purakpa Khorang Nangai Haina Ansam na Phongdokli
amadi Manipuri Student Federation na sinduna kunngamathoi suba mairoi singi numit pangthoklagani. Ngasigi oinadi Mami TV na sandokjaba prime time news matang asa loishenjare miyam pumna mapu amuka na khurumjare.